Waineni wa tariki imwe mweri wa gatano mwaka ni wa 2024 ni mwako kwa tewe ani wagitidia thayo na no waikorwo kimatha gukumia ni nani ndaikare giti giki kiomemerekia thagoro gikumenyithia maria magitinda makihanika bururi-ini na makiria bururi witu wa Kenya kuona ati yuma thiguku ya gukungwira aruti othe a wira bururi-ini ona nja wa bururi handu maruma gukore kwa Muthingi TV na gitio kinene tikiria riu agoro gikumenyithia maria andiki aito magitinda magituhangira ria kwa Getika Wambui wa Njau kuria mutamburuko uyu witu no koroki wa mukira nenda-ini citu ciothe cio kinyaniria kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV koroge tutigira ndomereri yaku mwena wa YouTube ario Muthingi TV mwena wa X kana niyo Twitter ario Muthingi TV na gitio kinene riu jitikiria atukoro tukirika ginya kiondo-ini gitu na tukiambiriria President William Ruto ni atongoririe hari mambura ma gukungwira aruti othe a wira na makiria guko bururi-ini na kuria mambura maya mahanikiire kiharo-ini kia Uhuru Gardens guko ari county-ini ya Nairobi. Ruto oho ni anire gukorwo akirikana ne akorirwo akiranira gukorwo akihingia maundu 17 maria madagitari maraikorirwo magitia na ho kuria ugiti ati no nginya macokererie mawira-ini kuona ati a Kenya aingi makoretwo makigirika guoka ni horo wigie utungata wa ugima wa mwiri. People with disability ambao wamechagua. Asante sana wale affiliate wa national affiliates kokotu Kenya. Wote tunawaweka pamoja mpaka muongee lugha ambayo anatutetea mfanyakazi. Yote inaweka. Walimu ni sauti. Walimu ndio Orere bururi uthiete na mbere na gukungwira muthenya wa aruti a wira thiini wa thi. Mutongoria wa bururi niwe William Ruto ni ekinyirie kiharo-ini kia Uhuru Gardens gukware ni mucii munene wa Kenya Nairobi niguo gukungwira hamwe na Kenya angi. Akiaria ari kiharo-ini giki mutongoria wa bururi ni augite ati hari mendekithia 19 maria ruhonge rwa urigitani ni rwo Kenya Medical Practitioners and Dentist Board marendekithitie kuri thirikari niguo kunina mugomo wa arigitani uria uthiete na mbere guku bururi-ini no 17 thirikari ikuhingia undu uyu umanite na wagi wa mbeca kuma mwena-ini wa thirikari. Daktari wetu tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19 serikali imekubali mambo 17, imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha. Oroho niorete arigitani macokererie mawira-ini mao ororere thirikari ithiete na mbere na kuhangika mitaratara ya kuongererwo kwa mishahara ta uria mendekithitie akiuga utungata wa andu mathibitari-ini ni uhotomete o kuigana. Daktari wetu warudi kazini, mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. Ni Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kihumba. Na tugitigana na icio oroho President William Ruto ni aikitie ritana makiria kuri ateti othe na kuria augite ati no nginya riu metikire gukorwo makirutithania wira hamwe ona thengia wa miaho iria mundu akoragwo akinyita mbaru guoka niki uteti. Ruto augite ati ateti makorwo makigayukana makiria guoka ni guruta-ini wa wira ni gukorwo na ihinda iritu ria gukorwo ukirutira muingi wira. Ritana riri aikitie hindi ya mambura ma gukungwira muthenya wa aruti a wira na makiria kuria kiharo-ini kia Uhuru Gardens guku ari county-ini ya Nairobi. Omwaka ni gukoragwo na mambura ma gukungwira aruti a wira thi yothe maria matabanagio tariki 1 mweri wa gatano ari niguo muthi. Mambura maya matabanĩtie Uhuru Gardens Nairobi kuria mutongoria wa bururi ekinyirie na kunyitanira na aruti a wira.
waweze kutuletea. Akiaria president nioreti atongoria kuruta wira na gutigana na uteti utari na uguni bururi-ini. Oho nioreti atongoria gukora mari anja ya mathina handu-ini ha kuruta mahitia thirikari kwenda mbele kama taifa. So nawauliza viongozi tuwache makelele, hasa wale viongozi ambao wanatafuta mbinu na njia ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila. Mimi nawaomba viongozi wote, mimi nawauliza viongozi wote, na washauri viongozi, ukabila haiwezi kubadilisha maisha ya mtu yeyote.